Banaife olwaleero ekituleese wano n'okugezaako okulambululira abanamawulire n'okubalaga enteekateeka n'okubalaga ekifo emikolo gyaife mulindwa edijja okuba wano okuva nga 15 okutuuka ku 16 ne ku 17 isaife Kyabazinga lwe yasiimye okuwalampa n'abantu be. Omukolo guno ogujoobawo omwezi guno gw'omunaana gwe tulimu tubuzaayo bwana ku 8 donka okutuuka ku lunaku olwaisaife Kyabazinga aye nga tubuzaayo enaku nga 6 emikolo gitandiike. Abanamawulire mubwine abantu beteeseteese wansi wasaawe bulungi, abantu emidaala abatandise okugizimba, mubwine abantu bali kuyoyota amayumba mugabwine ku njira okwo, mwabona n'amadaala gali set endegere mudibwine buliddo de tugezaako okobera abantu, mubwine ekifaananyi kyaife kya Dada Namutukula kyona mukibwine, tubwine obuyanda bwaife obwa Kyabazinga edonanda dabalangira enanda edde ekirangira mudibwine ediri wangulu mu mabaale, mubwine obuyumba bwaife obuli ku lusozi mububwine bwetweta resting point oba okuwumuliramuku era tubuwumulire muku, mubwine ni ku lusozi wano nti bw'otuukawo empewo yaawo ngebaka ati wookoma okujja wangulu wookoma okufuna obwinogovu mububwine. Ndikwenda okusiigira kuko abantu ekifaananyi ekyawano nti ekagulu wano okubakoberaku ebyafaayo luno n'olusozi badaada baife abaava ebunolo we baatuukira nga baseeyeyo okuva ebunolo babita kuleka ekyoga. Dada yaidda n'abaana be 5 abalangira, yali Dada Namutukura ekifaananyi kire ekyembonawale wansi ne mukyala we Nawudo n'abaana baabwe 5 abalangira abavaamu abafuga wano mu Busoga omuli n'isaife Kyabazinga mu luniriri mwava. Badade baatuukira ano bawangalira ano tudajja n'abanamawulire tubalage empuku badada mwe baasulanga, tubalage n'empuku y'ekisenge eidire ly'empuku n'ekisenge mubone n'empuku eyindi abaana mwe baasulanga mubonewo ni badade basenanga amaadi, twera tubalage badade baalimiranga kubanga itaka liri kuno wangulu da muntu adiba eziradigemaku mbuzi ndangira. Kuno ku lusozi kuno kuliku emiti ejaaku era mugibwine nga tuli kuniina kiba kyabyewuunyo nti emiti egyo gimera ku lwazi ku lusozi nga luno. Ndikwenda okobera abantu baife nti baana lulungi mbabwine bonabona bali kunekaanekana bali mu training gye beeta boot camp, bali kubayoyota, bali kubasomesa, bali kwega enono da Busoga, bali kwega emirimu egy'Ebusoga bajagikola bate egy'obulambuzi nga batuukirwa ku lunaku olw'obuwanguzi. Ndikwenda okukakasa abantu baife ab'Ebusoga nti omwaka oguwere twalina abantu abaswika ng'emitwalo 2 n'ekitundu, aye leero abantu tubakunze ino abantu baidda kuba bangi ino. Olusozi luno lutyama ku eka ediswika 50 eno n'embuga enkulu gye bakolerako emirimu daisaife Kyabazinga nga bakaali mwandulira abantu emikolo wano wetuli bamutwala eyo mumpuku bakola emikolo egyo. So isaife Kyabazinga yasiima nti enembuga ye luno olusozi lwe lubeera bya bulambuzi abantu baiddenga batambulenga kubakyuseeko obulamu. Bana ndooza ne mbona ebifaanani ezira walampa lusozi luno n'atakyuka mu kubulamu kungu bangi ino. Banaife abana Buyende abana Kagulu nga buliddo ife tuli bantu bampise eno, abantu tuyidda kubanga tubalabirira bulungi. Ndikakasa abantu baife abaidda mutuuke wano nga bukaali tuyidda kubaawo n'empaka ku 15 tuyidda kubaawo n'empaka ed'ebikonde tubeewo. Tulina mutabane waife mutabane wa Dada Kagulu w'ebikonde n'ajja okulira bakubi b'ebikonde. Tulina basamba igere kickboxing mutabane waife waiganga Japan. Twaba n'abaana baife abazaana firimu ya Kagoya bajja kulaga firimu wano ku bwereere ekagulu wano ewaife. So ku lunaku olwirako olw'okutaano nga 16 tuyidda kubaawo n'abembi Kamaala era nga abembi abo ekibiina ekikulembeirwa omukulu Jobless aidda kuba yena ayogera ku yemuli abakobere b'embiki be bapanze line.
olunaku olwo obwire twidda kubawo n'empakadde abaana lulungi nga buliddo abaana Buyende bakidi nti bana Buyende nifo tusala wani anatufuga mu Busoga byobulambuzi mbana lulungi so ndiba kungo olunaku olwo lubako abembi bangi ate n'olunaku lwaife lwetweta olw'okucakala n'akasiki kaife akakulu memale enkeera saawa ndala ey'okunkyo isaife Kyabazinga asiimye ajja kubaawuuna aidde awalampa olusozi n'abantu be bombona abanaaba baliwo tuwalampe twidde naye eitale nga bwe tuseka ku ni baba bwe tuwayamu twekubye ku naye ebifanani aire wansi nife abantu be asiimye abagabule munaabe n'eitale edda kubayo ebyokunwa byabwerere mu bwa Kyabazinga bwa Busoga tukusooka okwebaza olw'enteekateeka y'okoze y'olunaku olw'okuniina olusozi era ife enteekateeka y'okoze yandulira abantu iye tuli kwenda okobera nti bidda kugikuuma it will be safe omwaka ogwawa nga bwe tulokola buli mwaka twaliwa n'abantu kamaala era abantu abaaliwo ezira yavaawo na Kiwundu ezira yavaawo na Bukosefu bonabona baida balina olusozi era bayirayo bulungi n'omwaka guno twenda okubakakasa nti tuliwo ng'ab'ebyokwerinda we have a joint team tuline ekikunsu ekyaba ebyokwerinda ekikolera awalala nga ate muli mu components ed'endawulo enteekateeka nga bw'emaze okwandulwa twenda obakasa tuliwo aye enaku edda omwezi nga 15 twidda akuba enkambi ey'ebyokwerinda wano e Kagulu abali wansi baidda kuba sefu n'abaidde okuba eno waigulu bonabona baidda kuba sefu twenda okobera abantu baife nti buli muntu aidde nga mugumu aba bali kwidda okwetaba mu activities minisita dayogeireku idda nga oli mugumu nti ebyokwerinda biriwo ali n'enteekateeka ey'okutabula mu ngeri yona tumulinze kyona twenda obakobera kyuva n'enteekateeka nga wenda kutabula byakwerinda wena tukulinze kyuva twidda kubaawo kyetukubiriza abandi ku lunaku olwo nimona n'atandika okuba wano bwetandika okola okulawuna mu kyalo wano n'ebyalo ebyetoolaiwo mutatya tuliwo ku lwaimwe kubakuuma oide eriyo abantu abandi bona abasirikale bakoba abantu basirikale nga bangi aye ekitubeesaawo mu bungi kwenda kubona nga muli safe kuba n'omulimu gwaife kyenkoba nti weba omusirikale akubye nti kola kino ekyo kikole wabaako byati wano otabitawaayo bitawano ekyo kitaba kizibu kasita abanga ali kukuuma abasirikale baife bampisanga bulido era baidda akola omulimu ogw'okuuma abantu baife okuviira irala nga batandise okwidda wano ku 15 okutuukira ku 17 era ife tujja okuva wano nga tukakaisa nti buli muntu aviirewo nga mulamu era nga ali bulungi ate nga twidda akulirwa omuduumizi wa poliisi mu kiketezo kino ekya Busoga eyo mu Mambuka senior superintendent wa poliisi lwa Musai Frante lumwe twidda kuba naye wano mu nkambi endogeire ku DPC ow'e Buyende twidda kuba naye wano ne ba DPC ab'ebitundu ebindi mu kiketezo kino kuba tulina district n'edikola region eno era bona balidda kuba nabo wano okubona nga abantu baife bali safe bulungi twongera bakakasa ndi tuliwo era tuliwo ku lwaimwe era nga twidda kubaawo paka ku nkomerero Andeta Ofano Wycliffe ndidye kunya guno olusozi luno kuba buli mwaka ndidanga nakaidano mirundi ekisuka mu 5 era nakola ku record nani na guno olusozi naira paka wansi seconds asatu na ibiri naja waigulu naira wansi seconds asatu na ibiri so nkunga Basoga bona obanga kisoboka mwandide twabala ne baba kuba olusozi luno luli mu bintu bingi twegagunde byenono baba namutukula fyasokera wano waliwo amadi agemikisa mwena abana abasome mwide bana mwege bintu bingi olusozi lwa mukisa era tuyanze no mama kadaga okutama amane amangi twebaza Busoga Kingdom ne Kyabazinga okutusobozesa kwida ku lusozi twayiga bintu bingi bigemagana ensi yaife Busoga amaina gange ninze Hatimanaku
omusogo omutembo omulala ati zenka bana ndi musanufu ino olw'okuba nti olwaleero nsobola okwidda ku lusozi e Kalulu nga tweteekerateekera okuliwalampa walala ne baba isefe Kyabazinga nga 17 ogw'omunaana. Ebirungi byenfuna mu kuwalampa olusozi luno olw'e Kagulu kiri nti nze nga muli kumbona ndi mukazi munene ndi mukiro nga 10 n'edigwako aye wenaaba nga nduniine paka ere waigulu ku toopu n'okulika ndaba nsaze nga ndi mukiro 6. So kituyambako okukola physical exercise ate n'ekindi ekirungi ekiri mu kuwalampa olusozi luno nti woba oluwalampye watuuka ere waigulu ku piiki yaalwo oba osobola okubona busoga yona yona okuva yeeva okutuuka yeekanga.